Man ir gods jūs sveikt šodien Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tās 100 valstīm un tautām. Un arī tas glabā vēstījums par šodien nāk. Ekscelence, Džumabekova kungs, cienījamie People's bookshelf that is behind you. It is not only a klātplauktam ir sekojusi delegācija no Kirgistānas. relationship and cooperation between countries and people. Līdz pamatiem mūsu sabiedrību iespaidoja Pieres vietā. And now I would like to invite you and Ошондой эле биз да кур келген жокпуз. Ушул китепканага кыргыз элинин дүйнөгө таанымал, кыргыз элинин тарыхын дүйнөгө тааныткан биздин эң байыркы байлыгыбыз болуп саналган Манас эпосу бар. Кыргыз элин дүйнөгө тааныткан Манас эпосунун китебин ушул китепканага, улуттук китепканага тапшырып коюңуздарды уруксат этиңиздер. Cienījamie bibliotēkas viesi, liels paldies par jūsu uzņemšanu, par laipnu sagaidīšanu, redzot, cik